Kilai tili giseng balang gejala ke bekentup ika Nyotrap Youth Council, ke Jantia National Council, berka Confederation of Ribohoi People. Hagakat pratrik uleber arhajar arpusau kalapha kedor khas, Syau Menteri Rangba gejala Konrad Kongkal Sangma, naga benta ban penbor ke Sorkar Pedeng ban plat pura gejala Meghalaya, naga jeng terekam ke Citizenship Amendment Act. Balbat ai nok gejeng menjur ban penterekam, ya ke inline permit ha Meghalaya. Habagran ni kilat patai kubor u presiden ke HYC uba aroi ku parsen rem ulaong bawala ke Sorkar India kala pelat igijaka badan ha ka 6th schedule na gajing terekam ka an Citizenship Amendment Act. Mereka nekan amla ban penhuni kitra jela namar ba ha Meghalaya dang don kijaka kibam terekam ka 6th schedule. Kababo jeng ma namar ba ke Sorkar jela ru kam dan jengken ya kibreo kibasang basa akini kijaka kibam hab ha ka 6th schedule. Kumta kaseng kadawa na Sorkar jela bagan penbor ke Sorkar India bakadiban pelat pura ya ke Meghalaya na kaan Citizenship Amendment Act. Uba Roy Kupar senrem ong ru bagi lai teligi seng kidawa na Sorkar jela bagadiban simkia bandawa no na Sorkar Pedeng. Ban ai gejing menjur na kebenta ban pentrekam ya ke ina lain permit ha Meghalaya. Kani kalong bahadian baka Sorkar India kala pentrekam ya ke Citizenship Amendment Act hakari kajela Meghalaya kan amla banlat na kajungman rongker tap ki brio ke banabar kajela. Namar bakam don iki anya da kom ki weipat kajela hakat han stela mi. Kaliang jong ngi kum ke HYC baharang ka ni porloru ngilaya kawin ki jeng nawa ka jong ngi sinang ni hakmat kolong ba kajelahi borok kuai ka bedai ka tribal areas. Onom de shu bandon kata ka normal shillong area ka ba kawamut pala dadon kum gini ki an on exam lani on exam tengah tribal areas on pelat ya ke normal Shillong area. Di Qatar kande kawai na ki jingya syong perkhat ki jongi ya ke bangin dawa ba ka desa council ka di bendon bor haborok kawai. Ndai ben ong ban pelat ya ke normal Shillong kan non bor tang syabat jong ke normal Shillong area. Ti ngi nakaliang jongi ngi saya syong perkhat kumnu banyak ya ke kam ngi labu jingmun. Banang ni syakmat ngin bu ka jing dawa ngal try ngi layo i ki jing kren jong ki babon hirup ba ki kwa ba kani ka normal Shillong area ka deban hap apo ka jurisdiction jo ka dis council tele asina kali ang ka jong ngiru ki license ki bayadon lang ni ngin sabu ka way ni ki jang dawa ka sorkar le si ka bansawan ba ki deban pelat ye ni kentin ban ong bandon ka normal Shillong area dari ka tribal areas jong ka dis jong ka jelahi ka deban de bro 6% jong ka jelah Meghalaya kadai ka jing sisa ya kalan transfer act kalong kumju mamaki ong benom trikam kini ki normal areas le si kani ka CEA ro kadai ka way na kejeng persyang panwan ra ya kaan ke benom trikam ang dia po normal Shillong area di halor kata kanong remba na kaliang kajongi ngilabu ya kata kajing penpau khmat ke sorkar ba ke sorkar kade benlum jing tip ya kini gibri ke bedan hang dia po normal Shillong kumur bagi beri ke belasa de kisnem ke belalet de si kandon kajing tip ba kabar kalong ba na kata kadaw bangi kum kiseng ni persya ya ke si ba kamde benwan ra ban exam tangi ke tribal areas de ben exam ya ka state hibro khawe ti naklayang jong kaseng yim sohun ya kata kajing wanra kuma fiong kala le si kande kajing persyang bala da wanra ya ki an nang ni syakmat ru kin le hi kumjo tila da kum wanra ya ka LP ko ban ong ban trikam tang hi tribal areas kanom trikam hapok ni normal Shillong area kande ke bangin nom lak ban pediang nomar ba ngingit hi borok koi kumbo ong u chief minister ba ka state ka jongi kade 99.999% tribal kaumbut 6% kade ka tribal area tinging ngi kwaru baya kinu ki an ki ba pentrikam ya ka jala ka jongi ki di ban long bet full exemption kaumbut ba de pentrikam hi ha ka jala barok we inom la ban pediang yakum kini ki jaj an ki ban pentrikam tang haki tribal areas onom pentrikam ki normal Shillong area ndre ngitep pat balang ba kini ki bri ki basa basong basa normal Shillong area ki la ban ketak pat ya ka ya ki tribal areas barok we ki badana ka jala ka jongi bakadai banuan ra full exemption kaumut badai ban exam ya ka jala Meghalaya hi borok we klem da pelat batang itai jaka ibadon hang nia po normal Shillong bak kabaar kajing dawa na sorkar jala kolong baka sorkar jala kadai ban shime kaji kli ban penting kana ba ka sorkar pedeng kadai ban aya ka LP khnang ban yada ya kani ka jengrung jong ki brio pat ki bale si lembah kani ka an CE lembah ki an NRC bat ki wi ki an ban pentri kam khamtam ya ka hapo ka jala Assam kinom kata yang i hadin hapot na kumba kalong hi la dajai hapo Assam ngiyo i ba Assam ki wanra di ki policy ba fair ki ba pelong ki brio le si banwat ya kata kacaka bakin let banwat ya kakamai gaji la ne banlong ru ki nong shong bapura kinom yo ban let ha Manipur kinom lo yo ban let ha Arunachal kinom yo ban let ha
Nagaland Mizoram mereka jelah ka jongi pat ka bomdon ya ka an ka bu jingma tingi ngi so bandawa na ka sarkar jelah baka dai ban pentri kam lade ban penbor ya ka sarkar India baka dai ban pentri kam ya ka LP ti ya kani ka jing thwa ngin ai menta ka si Ahmad chief minister jongi ban bu ikini gi jing dawa bat ngingit skam ba ka sarkar jelah kan shim khyai ne kam ku mangila ap na du usnam arja khatnai ngila penbor ya ka sarkar ban warra ya ka resolution hadu kini gisngi ngidang ya yele hi ban penbor ya ka sarkar ba kadai pentri kam ya KLP naman nginget batang KLP ke balak ban yada ya kini gijing rung kertap jong kini gibri ke menaba ti kita gidi ki jingrai ke bangile shimrai apa yang lai tili giseng ya bangila shong ya ke jingalang bat ngilai rai ru banang ni Ahmad mangi ke HYC ke GNC ba ka CORP ngin ya trailang ki babun ki isu ki bakta mat yong ya kari ba ka chai pendri ko jong Nuat ya ganek na baganek si e ganun trikam. Ngiladon ka jing kren ngiladon ka jing kren ba kajing mu ka jongi ya mentahi kalong mengin tho syaka